Kani kedai Batisi TV, bat pidang pet yaki kubur baman kasni melawan Rashapi daga BDW International School Shillong, day boarding and daycare. Admissions open. Ringkat bat ke Orange Nissan Lum Sopo near Fire Brigade Shillong. Kawai kabenta kabagi keren ba haka review meeting jongi menne. Hapok lam jong Honorable Chief Minister jongi. Hadin bang yo yak jingkiu jong kini ki positive cases man kasngi. Hakaba barok yo ki pajba yo mapi nakaliang jong ke media pi yo pi tip ba. Tingle keren sadi bahaya kani. Batru nganut ban ong pi ba kane ke community spread. Ke community spread. Ke jing sapriang jong tengah kenyang jingpang. Kelahir Samadan. Kelapoi syadu kisnong sikitau. Deka kebingi kwa ban penken mau hang ne yiki pajba nong snong jong kejela. Batru kumju yaki bawan siapa kejela jongi na kementaki kam ke babun sertap. Kabangi kwa ban ong mentakalong. Sngau bah ban sumar bah yaladi daladi. Bat kata kalong kabasuk bah ban le kabanengkong kalong ken mau ya ka social distance ban ya syong jengai iwei ni iwei pat kaban numduna ya kan ruput kabaar badai ban den ya ka mas jongpi shanu ba pilej halani ba pi syongkai bat ki bayi ki basem lan ki lok ki jor bat ru kabalai ban sait ya ka kti ban le khoj yaladi sait ya ka kti kat bapila, kat banang bun, kat tanang bah. Kat bapinang lak ban sait ya kakti, bun sin, dakatu ka sanitizer, kata kanang bah. Namar balay ngali keren kumta kalong, niyo na kaliang ke sorkar. Kum bangeju keren nganyay petkan mau biang. Nemdon kan nuko bor sorkar. Haka pertei barok kawai, kabala ban yakun persya yaw ni kunyang jingpang. Tanda kabor sorkar henrei kajinga kun persya ya uni uknyang jingpang ka longbek simet bat kumjuru bakin burom bakin bot perking ya kitu ki notification lani kitu ki protocols lani kitu ki SOPs ki ban nakal yang joga sorkar kala isu kala belong na poka government of India bat kumjuru na kaliang jong ka sorkar jela. Tingi da kerpat yakin nong snong barok ngimdei banting henrei ngidei ban sumar ngidei ban husiar bah kenang ba kajing sapriang jong ne uknyang jingpang kanem la ban wan telep ya kejela mikla jongi barok kawei.